Yes, reka nongere mbaye ikaze mwebwe mukomeza gukurikira The Transfer Line, aho tuba tuje kubabwira amakuru y'imikino agiye agezweho mu makipe mufana ku mugabane w'i Burayi. Uyu munsi dufite byinshi byo kuvuga, nyaboneka niba utarakora subscribe urimo uracikwa cyane. Dufite amakuru menshi tugiye kubagezaho muri aka kanya, aho buri munsi twiyemeje kujya tubaha amakuru agiye agezweho muri siporo. Mbahaye ikaze. Ndahera muri ekipe ya Arsenal de Gunners. Biravugwa ko umusore bita Victor Gyökeres biravugwa ko yamaze kuba yemera Arsenal ko yayikinira mu gihe ekipe yakumvikana na Sporting. Uno musore bimaze iminsi bivugwa ko ari ku isoko, maze iminsi mbaha amakuru ko yatengushwe n'ubuyobozi bwa ekipe ya Sporting nyuma y'uko umuagent yari yavuze ko bemeranyije ko umusore yagendera kuri miliyoni 65 z'amayero, ariko umuyobozi nka perezida wa ekipe ya Sporting akavuga ko bifuza miliyoni 80 z'amayero. Biravugwa ko uno musore rero yamaze kubwira Arsenal ko yakwifuza kuyikinira mu gihe yaramuka imaze kumvikana na ekipe ya Sporting, nubwo na Manchester United iriyo, ariko biravugwa ko first choice yiwe ni Arsenal. Ntabwo bivugwa ko yakaniye Manchester United, ariko biravugwa ko nyine amahirwe menshi ya Arsenal mu gihe yaba yumvikanye na Sporting yayerekezamo. Arsenal yari yakoranye ibiganiro n'uyu musore, ibikorana na Benjamin Sesko. Ntabwo biramenyekana uwo bifuza cyane nk'uwa mbere, ariko biravugwa ko yaba Benjamin Sesko yaba Victor Gyökeres bose Arsenal yamaze kuvugana nabo, bagiranye ibiganiro bagirana. Igitegerejwe ni ukumenya umukinnyi wazegukana hagati yabo bombi, ariko biravugwa ko bombi harimo umukinnyi umwe muri bo bifuza. Uwa mbere yamaze kubahereza priorite kuba bamwegukana mu gihe babumvikanye na Sporting. Sesko nawe biravugwa ko bagiranye ibiganiro, bagirana na Leipzig ibiganiro, ariko nta bidis yigeze itangwa. Biravugwa ko Arsenal abakinnyi bombi bariho kugira ibonemo umukinnyi umwe. Ndahita nkomereza muri ekipe ya Manchester United. Muri aka kanya rwose nibwo umugabo bita Pretigoro ukunda gutangaza amakuru meza mu ma ekipe agiye atandukanye amaze kuvuga ko umusore bita Hugo Ekitike yamaze gutangaza ko rwose akiri umwana ekipe yahoze afana ari Manchester United. Biravugwa ko Manchester United iki cyumweru gishize bagiranye ibiganiro n'abahagarariye uno musore nk'aba agent biwe, bagize ibyo bavugana. So Manchester United nanone iri mu biganiro na Eintracht Frankfurt kuri uyu musore. Nta cyemezo kirafatwa, nta mwanzuro urafatwa, ariko biravugwa ko na Liverpool iriyo na Chelsea nyuma y'ibyumweru byashize bagiranye ibiganiro n'abahagarariye uno musore. So biravugwa ko rero Manchester United yatangiye ibiganiro na ekipe nyuma yo kugirana ibiganiro n'umukinnyi n'abayobozi bamuhagarariye. Akaba yanavuze ko rwose akiri umwana ekipe ya mbere yahoze afana nk'umwana ari ekipe ya Manchester United. Gusa mbibutse ko ino deal iragoranye, kuko bavuze ko abayobozi ba Sporting Director y'ekipe yavuze ko ekipe imwifuza igomba kuzana miliyoni 100 mu gihe itazizanye azaguma muri ekipe. Biravugwa ko rero izo miliyoni 100 ekipe ya Chelsea yabonye icyo giciro kiri hejuru cyane, aravuga ati nimutagabanya ntago tuzabifuza uno mukinnyi wanyu, nimugabanya tuzumvikana. Gusa Manchester United yatangiye ibiganiro na ekipe ya Eintracht Frankfurt. Turakomereza muri ekipe ya Tottenham Hotspur. Bibutse ko nyuma yo gusinyisha umusore Mathys Tel nk'intizanyo mu kwa mbere, bagize ibyo bumvikana na Bayern Munich, bayibwira ko bagomba kuzishyura miliyoni 50, ariko bagatangira mu kwa mbere bishura miliyoni 10. Biravuga ko Tottenham rero ikigezweho muri aka kanya yasinyishije uno musore kugeza muri 2031, bakamusinyisha kuri miliyoni 35, aziyongera 5 z'ama add-ons zikaba miliyoni 40, hakiyongeraho za zindi 10 bishuye ari intizanyo zikaba miliyoni 50. Uno musore rero bidasubirwaho yamaze kuba umukinnyi wa Tottenham Hotspur. Turakomereza muri ekipe ya Manchester City. Biravugwa ko Kyle Walker umusore ari hanze igikombe cy'isi cy'amaklebe atazagikina, bitewe n'uko ubuyobozi bwamaze kubyumvikanaho n'umukinnyi na Pep Guardiola yamaze kubyumvikanaho n'umukinnyi ko batazakomezanya. Uno musore rero ari hanze nyuma yo gukina mu ntizanyo muri ekipe ya Mirase, ntiyifuze kumugumana.
Biravuga ko uno musore rero ikipe ya Fenerbahce yatangiye ibiganiro na Manchester City barebe ko bamusinyisha. Ntabwo ari we wenyine, na Galatasaray yemwe yatangiye kwerekana ko yifuza umusore Ilkay Gundogan nubwo yongeye amasezerano amugeza 2026. Biravuga ko uno musore rero nawe nkuko bikeshwa na Sky Germany, biravuga ko uno musore nawe rwose Galatasaray yo muri Turkiya iri kumwifuza cyane. Manchester City mbibutse ko uyu munsi umusore bita Severin Yapane wavuye muri Rosenborg yamaze kuba yagera mu Bwongereza aho agomba gukora ikizamini cy'ubuzima ku munsi w'ejo ku wa mbere. Biravuga ko rero uno musore rwose yamaze kugera mu Bwongereza. Nyuma yo kumugura miliyoni 15, ikirakurikiraho ni uguhita bamutiza, ariko nubwo hataramenyekana ikipe iramutira. Turahita dukomereza muri ikipe ya Liverpool nyuma yo kwegukana umusore Milos Kerkez. Gahunda iriho ni uguhita batana n'umusore bita Andy Robertson nk'uko bitangazwa. Sky Sport yatubwiye ko uyu munsi umusore yafunguye amarembo arifuza kuba yakinira ikipe ya Atletico Madrid mu gihe yabimaze kumvikana na Liverpool. Biravuga ko rero uno musore rwose Atletico de Madrid nayo imwifuza cyane. Anytime mushobora kumva yavuye muri iyi ekipe ya Liverpool. Birutse ko uno musore agenti we ahuje agenti na Trent Alexander-Arnold. Biravuga ko rero abana basore bombi bagomba kwisanga i Madrid, umwe akisanga Atletico de Madrid undi nubwo yerekeje muri Real Madrid. Tureta dukomereza ku musore bita Patrick Schick, umwataka watakiriye ikipe ya Bayern Leverkusen. Uyu munsi rwose yakiriye ubusabe mu mayikipe yo mu Bwongereza n'amayikipe yo mu Butaliyani. Biravuga ko uno musore rero bishobora gutuma ava muri ekipe ya Bayern Leverkusen, nubwo no muri Arabia Saudite bamwifuza. Ntabwo arifuza kumugumana. Sky Germany tubwira ko rero uyu munsi yakiriye ubusabire mu mayikipe yo mu Bwongereza 3 n'amayikipe yo mu Butaliyani muri Serie A. Turakomereza muri Bournemouth nyuma yo kuvuga ko bagomba gutandukana na Milos Kerkez. Bamaze kuzana umusimbura we bamwita Adrien Truffat wavuye muri Rennes yo mu Bufaransa. Bavuga ko uno musore rero rwose yaba Rennes na ekipe ya Bournemouth bamaze kumvikana kuba uno musore yavamo. Ndakomereza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Biravugwa ko umutoza watozaga Al-Nassr Stefano Pioli yamaze kuba yumvikana na Fiorentina ko agomba kuzayisinyira imyaka 3. Ndahita nkomereza ku mutoza bamwita Gennaro Gattuso, umurigende w'igihugu cy'Abataliyani, umurigende wa Mirase bamwita Intare San Siro. Biravuga ko uno mutoza yamaze kumvikana n'Abataliyani agomba kuza gufata inshingano zo gutoza iki gihugu. Misiyo ihari nta yindi gahunda no kuyigeza mu gikombe cy'isi cy'amaklebe, niyo masezerano bagiranye. Uno mutoza rero yamaze kuba yaba umutoza w'igihugu cy'Abataliyani. Ndahita nkomereza muri ikipe ya Arsenal. Biravuga ko Lewis Kelly rwose Arsenal ifite icyizere ko igomba kumugumana, nubwo amaze iminsi bivugwa ko Real yatangiye kuba yabaza ibyerekeranye na deal yiwe. Biravugwa ko rero uno musore rwose nawe arifuza kuguma muri ekipe, ni ekipe irifuza kumugumana. Real Madrid nanone ikintu ngomba kubabwira, biravugwa ko uno Real Madrid bifuza kuba bazasinyisha Ibrahim Konate igihe amasezerano ye azaba yarangiye. Arabura zimwe mu masezerano afite muri Liverpool. Biravuga ko rero Real yatangiye gukurikirana ibyerekeranye n'uyu musore barebe ko bazamusinyisha. Ndakomereza muri ikipe ya Manchester United. Biravuga ko Alejandro Garnacho yifuza kuba yaguma mu gihugu cy'Ubwongereza nubwo azava muri ekipe. Biravugwa ko rero ku cyifuzo cye first choice yifuza kuguma muri Premier League. Biragoranye kuko nta mayikipe aratangira kuba yagirana ibiganiro n'uyu musore cyangwa na ekipe ya Manchester United, ariko biravuga ko ubwe yifuza kuguma muri iki gihugu. Nkomereza kuri Mirase. Biravugwa ko nabo bifuza umusore bamwita Granit Xhaka ukinira ekipe ya Bayern Leverkusen. Biravugwa ko Asemir atangiye kubaza ibyerekeranye na deal y'uyu musore barebe ko bamugura, ariko biravugwa ko batangiye kuba bagirana ibiganiro n'uyu musore wa ekipe ya Bayern Leverkusen. Si ibyo gusa muri ekipe ya Fenerbahce nanone barifuza Heung-min Son ukinira ekipe ya Tottenham Hotspur. Byari byavuzwe ko uno musore
ashobora gusohoka muri ekipe ya Tottenham Hotspur, ariko ngo Mourinho uyu munsi yagiranye ibiganiro na Heung-min Son, ariko ikigoranye uno musore ngo bishobora gutuma ino deal idakunda. Tottenham Hotspur yavuze ko ikipe imwifuza igomba kwishura miliyoni 30. None ndakomereza ku nkuru ya Victor Osimhen, umusore bivugwa ko yamaze guhakanira ikipe ya Al Hilal ko yamwegukana, ariko ngo na n'ubu ntirava ku izima, iracyakomeza kureba ko yakwegukana uno musore. Na Galatasaray iramwifuza, ntabwo ari wenyine gusa yifuza, barifuza na Calhanoglu ukinira ikipe ya Inter de Milan, ariko biravugwa ko rwose Victor Osimhen atari bava ku izima. Ndakomereza muri Manchester United, bamwita Rasmus Hojlund, biravugwa ko Manchester United yifuza kumugurisha, ariko biravugwa ko Inter de Milan yari imwifuza, ariko ikamwifuza nk'impizanyo, bakareba ko bamwegukana uno musore. Biravugwa ko Manchester United itifuza kumutiza, yifuza kumugurisha burundu. Biravugwa ko igiciro bashize ari miliyoni 35 kugeza kuri 40 z'amayero. Igitegerejwe ni ukumenya ese azajya muri Inter cyangwa azaguma muri Manchester United. Ndakomereza ku musore bamwita John Duran, biravugwa ko ikipe ya West Ham, Wolverhampton na Fulham zifuza kumutira. Umusore ukinira Al Nassr waguzwe miliyoni 70. Biravugwa ko rero Fulham na ikipe ya Wolverhampton zimwifuza kuba zamutira. Ntibagiwe na The Hammers, West Ham, biravugwa ko izi ekipe zose zifuza kumutira kuko nta mwanya ari kubona mu gihugu cya Arabia Saudite. Muri ekipe ya Paris Saint-Germain naho biravugwa ko umusore bita Zarbani ukinira ekipe ya Bournemouth yamaze kumvikana ni ekipe ya Paris Saint-Germain. Personal agreement bamaze kuzumvikana, ntiharemezwa ko ama ekipe yombi yumvikanye, ariko biravugwa ko umukinnyi na ekipe bamaze kumvikana ko Paris Saint-Germain irifuza uno myugariro. Biravugwa ko rero nta bid iratangwa mu biganiro Paris Saint-Germain ifitanye na Bournemouth, ariko biravugwa ko Bournemouth ishobora kuba yarashizeho igiciro cya miliyoni 60 mu gihe baba bagurishije uno musore. Yes, reka nongere mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza bantu mukurikira amakuru kuri The Transfer Line, bantu mwakoze subscribe, Imana igikomeza kuba umugisha, abakoze share n'abakoze like, abatanga comment, muri abantu bakomeye ku buzima bwacu. Imana igibaha umugisha cyane, reka dusubire, nizere ko muri amahoro. Imana ikomeze kubaha umugisha, ibihe byiza.